Ngicela ukuthi ngimiphe okunye kumshashandlela engiphila ngakho mina. Ngiyacela ukuthi kulaba abasangaphuma, phume banganeni bakatshwala bakukhumbula ngoba kuyophuza. Phume banganeni abafisa ukugcina empilweni yabo ngoba befuna ukuthi lokhu ba praise empilweni ukuthi ubani unani. Umuntu indle yakhe, imoto enhle yakhe, impahla ezinhle zakhe. Phume abantu abangakusizi ngalutho abafuna ukwenza incelebane yabo. Musana ukuba amajwabu nihambe nilenga ngaphambili bafana mabekhulunywa ngumfana noma magxeka umfana akahloniphi akabaza abantu bese kuba wena olunqamuka izandla. Wezwa, ngiyacela ukuthi umuza la emadrobheni uze ngeplan ukuthi uzoyimela uzonaka impilo yakho. Awuzile uzopraise abanye abafana ngoba into yokuthandaza omnye umfana ubona sekuhamba isikhathi ukuthi usalele emumva. Ubona mase kugitshelwa sekuyiwe emakhaya ngoDisemba. Usuye enkomeni usuyogibela usuye eDurban State usuyogibela thina sesidumisa imoto sesimalethe olgate ukuthi imi kanje yabo njama nimdlwembe nibuye nedokufela nenyama zelokuzane inezinyama zokunyelezela lezi idike ekhaya niza nazo la yabo nizopraise abanye abafana ngoba ngifuna ukuthi Angizange malumntana wakho